لروجا وای کورسان بری کو از بچم پریس کنفرانس نوچه کبو اون زانن ما برینها بحثا عفویا که گشتی کربو جالی ریبری خسر و در کتبو کی نای عفو کرن بنیرن یک کسی کو دست وان د ترور د ارهاب ده هيا دو کسی کو بازرگانی ماده نشپر کرنه مخدراتان یعنی بکار آنینه و کسی کو سوجن اخلاقی کرنه او کس ناین عفو کرن لعالی کدن تشتکی دن هيا نزانم اوی وارن عفو کرن یا نا ده چند روزین در باس بویده هناك اندامين انجمن اجتماعيه كرد انا كسي وبدا كسي هاتبونا قرتن حطانا هاجي قرتينا ندياره كا اوي راستي عفو يا قشتي يا ريفابريه خسر ورن يانا لروجاوای کردستانê hilkefta cejna Remezanê lêborîna giştî hat ragihandin. Roja şemiyê Encûmena Gelan a Demokratîk ser bi rêveberiya Xweser yasaya lêborîna giştî li Rojavayê Kurdistanê pejirand. Ev yasa hemû wan tawanên berî pejirandina wê li xwe digire, ji xeynî tawanên terorê, maddeyên hişbir û tawanên bêexlaqî. Lê tenê çend rojan berî pejirandina vê yasayê û di nava hefteyekê de hêzên esayîşa rêveberiya Xweser çar endamên enekesê û pedekesê li Rojavayê Kurdistanê girtine. Roja înê 29 Adarê Rakan Ehmed endamê pedekesê li Girkêlegê hat girtin. Roja duşemê 1 Nîsanê Merwan Hysên endamê enekesê li heman bajarokê Girkêlegê hat girtin. Roja duşemê 1 Nîsanê Hesam Dorsin endamê Partiya Gel û enekesê li Dêrkê hat girtin. Roja sêşemê 22 Nîsanê Ehmed Sofî endamê pedekesê li ser riya Dêrkê hat girtin. Di derbarê girtin û yasaya lêborînê de Mehmûd Eyyûb serokê Ofîsa Pêwendiyên Giştî ya Komîteya Mafên Mirov li Sûriyê Maf ji Rûdawê re axivî. ام گرینگی مزین و غلطیک مزن کنه چاوت عفو کی دتخی و دوورت چرک کسی مثقف و خوی گوتنا آزاد دواد خی زندان ام هیویت کن بلازگینی ورن بردان و اف نوا گوتنا وقت شخصا کی اب نوی کمیته ما فهم روا ما في سوري ام دبيجن دفي اف مثلا همو سوري چاره سر به مثلا سيبونا حبسه سبيكن واريكار بالنسبه مساله قوتنا ازاد سر هر تشيريا گرتنا اندامên pedekesê û enekesê piştî bidawî hatina dema destnîşankirî ji wergirtina moleta kar a partî û rêxistinan li Rojavayê Kurdistanê hatiye. Encûmena Niştimaniya Kurd careke din tekez kiribû ku ew miholeta kar ji rêveberiya Xweser wernagirin. Hüseyin Umar, Rûdaw.